Туғандар, ассалаумалейкум. Құдай бұйырса, бірінші бөлікті баштадық, туғандар, бірінші бөлікті. Видео 2 бөлік, 3 бөліктен болады, туғандар, құда қаласа. Качевниктердің ұлағы башталды, құда қаласа. Саат қанша? Саат бізде ол қалды 12. Ұлаққа чейінгі даярлықтарын бары тартып көрсетеміз. Ақсақалдардан интервью алып баштаймыз, туғандар. Жақшы, қымбат, көрікті, чоң аттардан тартып көрсетіп тұрамыз, құда қаласа. Бияқтамда аштар болды. Ақсақалдарға, алыс жақындан келген қонақтарға құрматтап сыйлап жөнеткенге. Бияқтамда легендарлы шул өрендің ақсақалдарынан бірisi Мұсабам тұрады. Мұсаба, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Барсыз ба? Бардан бақуа, жақсы жүресіз бе? Құдаға шүкір. Бұл денсаулықтан айтың ба? Денсаулық жақсы, жаман емес. Орбай сырықпай жүресіз бе? Орбай сырықпай жүребіз елдің арасында. Мынау жаңғылдық Дыйқан айылында жастар орталықта ұйышып, бұлақ беріп атқан қиын демершілер. Ең біріншіден ұшы балдарға рахматымды айтқым келеді. Рахмат. Бұл ұлақты беріштағы ынтымақшылыққа келеді. Бардығы беріп беріп атқан дес. Разышықты айтып, мұна елдері келіп аштаптыр. Құда қаласа бүгін түн жаман өтіміз жаңғытыққан атырғында коледе болып атауыз. Азырем келіп аштап, құда қаласа мәрақа түн өтіп келсін. Бұрыш жанжал болбосын, тек чылбыр деген болуш керек емес өзі негізі. Біздің мезгілінде тек чылбыр деген болған емес. Жалан қолменен алат болшы. Ем азырқы тек жан айылға салып берсе де алып кетеді таны. Еркекше чауыш керек деме. Бұл анық қырғыздың жігіттері ұшы жүнікөй қолменен алғанда ғана білінеді. Ана чылбырға салса любойнем алып кете береді таны. Еме жақшы жиын башталыптыр. Şu baldарға рахматымды айтамын. Мәрақа тынч өтіп кетсін. Ем келіп атышат. Бұл Жалауат обласын келді. Бет бар ұш жерге ұлаққа келе тоқшат. Мен ағы. Алла тағала емет. Жалауат ұшқанына ақыл жайын көріп кетесті келіп қалым шылты мен. Рахматым айтам. Денсаулықтар шың болсын. Мәрақа тынч өтіп кетсін демекшімін. Болды. Мен тұрған атыңыз кімнен қандай аты? Бұл ақыл жайының аты. Ақыл жайынсың аты? Ақбоз атын атылғандар. Surgoyandı Nurgınan bu. Hadi canlarına. Acaba siz de bulantıp koymayayım. Siz varsız mı? Bardan bakıvat. Allah'a şükür жақсы. Elhamdülillah Rabbil alamin vel akibatil muttaqin. Vessalatu vesselam ala Resul Muhammed ve ala alihi ve ashabı ecmaîn. Allah'a esep şükürler olsun. Mına kuda kalasa din meyniyetin beri udat. Munonday adal rızkı beri udat. Oyun gülkü bergen Allah. Allah'a köp şükürler taşsak azdı kılat. Muna bugün hem Kudakal Cekşembe Küneken, bunu Calavaqtın yaşlar, lider, jakşı, taza baldarı, taza fisabilillah Allah için taza ulaq ötkör birevizde eki topoz 50 kekillerge çeyin çıkat. Soy ulaq çıkarıp veriptir, aran aşı menen, okatı menen muna kazan astırıp mınaqta devizlere gülüşten açtamdap. İlgerki Kırgız'ın jaşı olsun çakıldır bir odada? İlgerki koçman, Araptaram koçman kalık bolgan, Kırgızdaram koçman kalık. Şuna göçü munanda Koçu degen bir jaman işten özü din menen alganda koçu degen jaman adattın taşlap jakşı adat koytu degen. Oşonun sebebinden bizdik hem koçu hem munondoy. Ayaktan uydan üzülüp çıktı. Kudaklı koç muna okataşı menen, kırgızı menen, töşögü menen munaqta oturat tamak verip ulaqtı başlaptır. Allah razı olsun şu baldaram kam bolbosun, ekdiyönösü abat bolsun. Ulağam tınç aman ötüp geçsin. Muna palvandar, muna Abdülkalık palvan, Hüsnü palvandar turat. Şularam kuda kalasa Allah için kalıs bunday. Ulaqtı buna aldığında maksatımız az görüyoruz. Jakşı ötettem, jakşı niyette oluruz. İnnemel amali bin niyet deydi. Jakşı niyet kılsak, kuda kalasa jakşı bolaveret. Sağayam Allah razı olsun. Ataya gelip şimdi tartıp, elge bir çakıldırıp bir uyda jatkan bir musulmandara seni görüp, seni sebebinken şu tarqavadat, jakşı atlar, jakşı at jarmırsıqda atlar zikir kılıp durat. Atты qırmaş gerek ey. Oşon için at kıyamatqa çayın bu kadırı öçpeyt. Peygamberimiz aytып koygan. Jakşı at kıyamatqa çayın kadırı öçpeyt degen. Sebebi musulman kafir olup ketken at iştep kaladı eken da. Oşon için Peygamberimiz atlarыңарды таптағыла, балдарды at mingesin үйреткілі, atışqa, suға süzüşke, bardығын Peygamberimiz көргөз берген, Peygamber tertipte yaşaya verse, Kuda kalırsa bu dünya ahiret soğuk işleri kıla veririz. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat. Abdülkalık emi acaka oldu hem Kuda kalırsa. Beri aytın emi. Qanday olub keldi? Safarlar жақсы барып келдіңіз бе? Қиналмай? Şu barıp geldik.
ziyaretler kılıp, şu apamı köz baş berdik, жақсы. Жақсы. Qabul bolsun. Rahmat. Allah'a bin kadar şükür. Çeksiz şükürler. Hem de ülkelerimiz ulaq berip oturgan, şu ulaqqa geldik mi? Aqsakallar patatu ağız başlasat. Xudo qalasa taza ötün hem 5 kez. O'zbekiston sirtqari bo'lsin. Shu boshqa ham neresi? Rahmat. Avvaldan bilay tanımasın. Aytqaningiz kelsin. Aka sizdan da yiqib olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu ukalarimiz Jallo shahrindagi yoshlar, ukalarimiz yaxshi niyat qilib, yaxshi niyat bilan ko'pchilik cho'g'ilishib, jamoat bo'lib, do'stlar bilan shu uloq beraylik. El yurtdan pata olaylik. deb shu uloq boshlashgan ekan, shu ukalar palvon ukalarimizdagi qanday niyat qilgan bo'lsa, niyat murod maqsadına yetsin. Ukalarimiz el yurtni siylagan bo'lsa, ukalarimizni Alloh taolo siylasin. Shu yaxshinaqa eson-omon o'tib ketsin bo'lamiz. Assalomu alaykum. Almas aqaдағы rahmat. Rahmat. Palvon aka. O'zingiz qalay? Xudoy nasib qilib bir kelib qoldingiz. Salomat, qanday? Sizmi? Yaxshi. O'zing qanday? Ekovoz qalotil ekan, kashayniklarga. Intimog uloqqa. Intimog'lar. Hem kashayniklar birigib berib o'tadi ham yaxshi. Yaxshi uloq bo'ladi, xudo xolasa, tinch o'tib ketsin, ha? Rahmat. Aytamiz kelsin. Tinch bo'lsin ham. Mehmonlar kelib boshladi to'g'anlar buna. Uloq boshlanadi, ana boshlanadi, mana boshlanadi, oxirgi minutlarda turadi. Turg'azga kelgili. Assalomu alaykum. Geldik. Qalotlek bo'lsin ham eko'zdan yoshlarga. Mына жаштар качевниктер улак берип атат, жакшы улак болсун эми. Таза кылабыз деп атат, таза болуп кылган инсандар кабыл болсун. Рахмат. Бул улакты өзү былтыр биз чыгарганбыз, таза кылайлы деп. Иштин башын сер баштагансыңар, а? Эми быйыл мына шаардык балдар алат экен. Гара дегендер. Эмдиги жылкыга кудай каласа? Бая базар коргондогудай болуп, бу жылда болуп кете турган улак болуп калсын дегенбизден сыза көрөм. Кудай каласа ушуну узатып берсек. Жақсы. Жылда болып тұрса? Жылда болып тұрады да. Екі жақтан меймандар келіп тұрады бізге құда қаласа. Соң жиын болып тұрады. Качанниктер жақсы улақ беріп атыр. Шу улақтар күн жаман, бөлі Қырғызстан сырттары жақсы улақтар болсын, а? Айтқаныңыз келсін. Оларға сізден айығыз қалатылық болсын ем. Ne diyeceğim şu kaçavniklerin ulağı şu böde kırsıktan sırtkarı kırsığı yok şu taza ulak bol ötsün şu ballar niyet kılsa şu niyeti kabul olsun şu daim şunday ulaklar bol versin. Aytqanыңыз келсін, ha? Rahmat. Tinch o'tsin. Azamasın barakende insaf alman. Ay azamasın barakende cepkiz. İnsaf alma prezente. Barat prezente çıktı. Oldu bırakın. İnsaf alma. Azamasın barakende. Calalama tavlastı. Suzak rayonuna araçtı. Çoluk terek aylının palmanı. Ataktu palman. İsa Palman! Hayır o zaman İsa Palman. En güzel Sovyet bayrağının atı. At rokenden Sovyet bayrağı atı. Atı var mı? Toradı Sovyet bayrağımızın rokenden komitenin ayrılan ha. Sovyet bayrağımızın atı veren İsa Palman. Barakende azamazsın. Yok oldu başlayınız biz. Yok aksakallar gelin aksakallar. Yok aksakallar gelsin ana gelin. Çoğu başlayın. Benim Cumhuriyet Cürt. Assalamu alaikum. Ak kalpağala toğdoy büyük bolğan. Ak çoluğun erekten alıp tüyüp koyğan. Tüp katası türkü olğan, töp tübüğü çılkı olğan. Altın kaşıktay uğuldardı, gümüş kaşıktay kızdardı tarbiyalagan. Kazanı ottan düşmeden, çaynegi çoktan düşmeden, uğuldarı attan düşmeden, dostluktu saktay bilgen, lan tuzlu aktay bilgen, kandın balasınday tik süyleden, bildim balasınday pek süyleden, kesiyetti Kırgız atanın urtakları, amansızlar mı? Birinciden hütkün ağlamdı caratkan, ağlamdardın içinden insandardı caratkan, insandardın içinden bizi Müslüman kılıp carat koygan, Allah talavuzda çeksiz maktalır, çeksiz maktalır, hamdı sanalar olsun tuğanlar ha. Buna bugün tuğanlar barımızın başımız birigip, barımız birden suyunup, bundan güçlü atlardı minip, cin alganımızın bir sebebi var, Çakşınak'a bir adevi var. Hatkari buna bugün şunca geldin, başını biriktirip toy verip çatkan, el adına çaynatıp taslarman çaygan, konoktordun kodunun algan, hurmatlı konoklar sizlerge bir gün bolsa da cılılık,
Өлкө тартылган ушул Сузак районунан жыйылган мыкты жигиттер, Качайник аталышындагы жаш чоролор bir жакадан баш, bir жеңден кол чыгарып, ынтымакка келишип, мына бүгүн ушул жайылды чакырып, мындай bir ат майданына батырып, ата-бабаларыбыздын жолун жолдоп, ата-бабаларыбыздан бизге мурас калган, эзелтен элибиз уланып келе жаткан эрендердин оюну аламан улап белгилеп жатат тугандар. Денизler büyük alamanılıkta, tırşılıkta, amançılıkta, ынтымакта мамиле менен өткөрүбүз. Allah Taala өзү насип эткен болсо, Денизler адабыз ажакелерге сөз берели. Келиңиз ажаке. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ga maktolur, Peygamber'e salavatlar olsun. Kuday Teala özün Kur'an-ı Kerim'de at menen kasam içip aytkan, şu başka canavarlar menen kasam içken emas, şu at menen kasam içken jönündө bardıq uğup жүрөбүz. Ошоға бұл Allah Subhanahu wa Taala улуу берген bir nematların birisi. Bunu ошол жакшы көрүштүгү жана буга Kuday Teala atqa şu ta kıyamatqa çeyin жақшылық peşinesine жазылған деген hadislerде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып ketкен. Эми ошол oyunda buna şariatı ruhsat bergen жол менен ошо ишти аткарышыбыз керек. Ал дегени эч бир арам нерсени, бир кыянаттыкты аралаштырбастан ушул оюндарды бир адалдык менен, өзүнүн бир адал эмгеги менен, күчү менен ошол oyunda ötkörüşümüz gerek. Tavfik hidayet berip, ынтымакчылык менен ошо oyun жакшылык менен аякташын Кудай өзү насип кылмасын. Уюштуруучуларга да Кудай Таала күч кубат, денсаулык берсин. Кылган иштерине Кудайым өзү ыраазы болсун. Сарптуу аткан сарптуулугуна Кудай Таала өзү береке берсин. Мындан ары дагы ошо элибизге керектүү болгон амалдарды аткарышка Кудайым өзү тавфик берип, дайыма рызыкларын мол тапкандардын адалдан кылып, өзүнөн башкага Кудайым муктаж кылбаган болсун. Бардыгыбызды Кудай Таала денсаулыгыбызды, иманыбызды саламат кылсын. Kuday Taala özü buyurgan farz amallardı, namazlarınızı, orucunuzdu, zeketlerinizi öz vaktinde tak atkışa Kudayım özü nasip kılgan olsun. Ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin bi rahmetke ya Allah. Kur'an okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Şu palvanlarga bir kavla aytып koyduk ama ынтымактуу çok kılap, götürgөнгө жардам берип, götürgөнгө ат салбай, sorunu көп экен балдар. ынтымак кылган şu мына ушунча şu oynaсын, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maktulur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Hürmetli palvanlar, mına usul ulak bultur baştaldılar. Mına usul bultur başlaganımızda fata kılıp, dilek kılıp, dua kılıp, başlap, bir usulü ayağına çıkarmastan ulakta ortasında puturup, mına yetim cesillerge, bey beçaralarga, medreselerge bultur ulaktı bölüp bergenmiz. Mına bugünkü ulaktı dağı uğuktay, uşunday kılıp, özüm bildim kılıp, jerge tuşup, tiyeke sağlıp, cipke sağlıp, atlarda kıylap, sögünü uşunday kılıp, Tünç ötközmesen aytasınlar mına. Bugün kulakta da tost otup mına. Çalvaat'ta 6 medrese var. 2 karıkana var. Mına usul jerge ulaktı sorunlarını apar tapşırağız. Oşun için palvanlar tünç aman usul ulakta ötköztü Kuday Talan bağırdığızga nasip kılsın. Amin. Kudayım kırsıksız, trombasız, usul ulaktı, usul jigitler, koçmenler, balдар ушул кандай ниет кылган болсо кут ошондой ниетине Кудай Таалам кабыл кылсын. Асмандан жерден келген баладан Кудайым өзү сактасын. Ар түрлүү балалардан Кудайым сактап, ушул улак тынч аман өтүштү Кудайым насип кылсын. Аллах. Assalamu alaikum. Palvanlar, алыс сакындан келген туугандар, хуш келипсиздер. Mına biz jorolor çakıldı ulak betağız. Anan bul birin gel anan meni joktop koy, meni joktop koy deyip men ulak emes. Jorolorun ulağı.
taza bo'ladi, taza sağız. Gelip südürüp alıyorum gelme, men yok dep koymayın, akam bo'ladi, falan bo'ladi dep gelme. Taza alıp gel, taza alıyorum. Bireymen birey tavuşma, muştaşsan var, hızlı içiş var o. Dengden nar var muştaşlar. Ulak çaptanı geldiğin takşı oynap kettiler, dua kılıp. Sorunlar kulağa aşıyor, bağrına cedet, insaf kılıp, ıltımak beni tavırlı. Alış yakından gelgen imanlardı karalam, neden Özbekistan, Taşkent'ten gelgen ballar var. Oşalarda karalayım, yükü olaylı, çedel kövü. Takşı oynap kettiler, takşı dua kılıp, büyük örgüsü salaman ceti oldu. Hurmatlar, kişiler soruda mı? Şimdi maşineye gelgene taşmay. Ulak taşmadan o ne kadar taşasında da taşma dursan oyunda ulakta mı kızıyor baldır? Hanım ayıkta Murat etkinden şimdi imanları kara beyecekti kayan. Şu baldara ayıtıp etsin eline cerini. Çaştamışlar ola ama. Rahmat, Nurgazaka gelsin şu bıçakka, Nurgazaka gelin. Assalamu alaikum. Şu Arjaktan gelgen palvanlar kuş gelipsizler şu mayrekege. Şu ulaqni Xudoyim nasib qilib bugun o'tkazib o'tamiz bizning jo'rolar. Yaxshi, tozalik qilishibdi, sorunlari yaxshi. Jipga yo'q. Odam tushganga yo'q. Toza algılar. Yerden jipmen, tekmen chiqdi, sorun yo'q degandek ming totala qaydan olib kelsang ham sorun yo'q. Xafa bo'lmang. Shart ulaqni totozda siz bo'l tashlar, jetimda jesizlar uyini. Ve biz hiç kimden karız bol bu ulaq verip atkan yokuz. Şuntumakçılıkta yaxşı ulaq verelim dep çoğultağız bergen. Assalamu alaikum balvanlar. Kuş gelipsizler uşu kaçaniklerdi ulağına. Былтыр şunda biz uyuşturduk elimde şahardağı jorular. Uşularga berip mına kaçanikler bardığı özleri toplap şunda ulaq çıkarmadı. Ben bunun maksatı şu sizler taza çapsın degen oydu da. Taza çağıp bergiler şu bura balda çoğultkan ulaqtı. Ana mınау palvanlar, kaçanikler uşu çıkargan insanlarga kabul bolsun. Bala çaqalar menен, tuğan urug'uңар menен, eliңер menен tinch bolinglar. Amin. Assalamu alaikum. Alыс жақындан келген туғандар, palvanlar. Бүгінгі ошо улақ беріп отқан качаник балалардың денсаулығы шынында болсын. Дайым жерге өзге ушундай улақтарды уюштуруп жүрө берсин. Бала чакасынын күнүн көрүшсүн. Палвандардын билегинен күч жетпесин дайым. Şu dayım ушундай жакшы улактардан көрүшүп жүрө берели. Аш пишти деп коем. Палвандар билерде бир 5-6 адамыбыз бар ашыра турган. Шой тур дегенде кой тургула. Кичине өзүдө өзү сыйлайлы. Еламаңа бер кой. Елама. Алып кал кой. Assalamu alaikum tuğanlar. Былтыр şu жоролорду чоңултуп, şu улак өткөзүп деп уюштурганбыз. Bunun maksatı şu Nurgaz aytkандай taza ulak kılalım derçi. Kudaga şükür Allah tuğanlar. Kuda tazalı olur da. Acayip yerlerde aşıktalar bulup bardık yerdeler. Daha ya şunu taza kılaylı. Palvan ekeni, at kıyı ekeni biliyor da. Şunu taza ötközüyor kuda kalsa. Allah böyle kuşuktan sıkları kılsın. Palvanlar bileğine tanımasın, atlar çıkı bulasın. Amin. Allah'a emanet. Mına ulaқты бізден келген шаарда гара жамаат алабыз деп атат. Шуларга беребиз. Аял ызылдап талашып, наркөлгүлө бири-бирибиз сыйлайлы. Бере улак. Кимге арайды? Жерге түшкөндөн сайлат. Мен сазы эч кимге ашырбайсыз. Жерге апарып таштайсыз. Кайтып келиши $100. Çamdağılar çaman desler Allah Teala hurmatına versin. Atığarra zatığarra göstermeyi. Жақсы еңектерді бағындырып келдіңіздер, ha? Hurmatına versin. Gelişi $100.